ini menang koper. Pasang. Bongkar pasang ya. Oh, tiruan tuh. Pasang kabilan. Oh. Itu kan dipasang di mana ya? Oh, di pasang dulu, Pak. Oh, pasang dulu. Iya, siap. Menang koperan. Dibawa kena motor itu ukur kalengnya. Diperiksa isi bocor, dicek pakai sabun. Dibalikkan periksa deui isi air bocor, dicek. Oh, bagian alasnya diperiksa isi air urut paku sana. Di banyur dibersihan aman. Oh, dibawa kena motor sudah dipasang tutup pentil. Oh, dibawa tuh dikaitkan kena motor. Mau dilakukan, Mbak? Mau mas pasang. Pasang. Tuh. Ya, stop. Pasang.